bakimi. Tokobeta tokengo Rwanda. Tokota Rwanda. Biso be tokota Rwanda. Faut changer de direction. Tokota du CNP. Aha ni kuri petite murebe nko birahabera y'abantu ikintu dore hano niho haguye isasa kuyikompora byarapiki abantu barimo barirukanka murebe ni Maisha uriya munyamakuru abantu barimo barirukanka dore ngo turashoreranye hano imbuma imeze nabi kabisa ibintu byacitse hano kabisa abantu barimo barirukanka dore ngo turashoreranye hano imbuma imeze nabi kabisa ibintu byacitse hano kabisa Asi jyo mbonye riguye hano riguye mwahirava niho ruguru bari kubizimya dore nga hano ho riguye dore ni na porotaje abazi mugabanya ko isasu uri muguye reba hano uko bimeze kwibagiro bahakubise uruntu umwotsi urinjiye uri kuvuga wareba runo ruguye kuri gipangu imbora reba no kuri gipangu wagira ubyumva neza ko apana we chawo mfite umwana wajya mu ubu wewe yageramo ko barashara ruguru banza kishe nk'abantu baragana hano ruguru mwize
faire tout semblant. Voilà, c'est l'entrée triomphale des AFC M23 Majengo, tout près du marché appelé Marquis 30. Ils sont nombreux, c'est une foule immense, mon Dieu créateur, fini pour la nation. Wakombozi wameingia, jeshi letu tena halipo. Tangu jana waliingia jioni, hivi sasa kumekuwa suluhu, ukimya umeingia. Ndio hivyo basi, Mwenyezi Mungu atujalie amani inshallah. Ndio hao unaona raia naoshangilia kabisa, unawaona wao watu walibisha sana. Naona raia yenyewe inashangilia. Haiko na filme sasa. Anatoa kutumia wa porte parole nao wanaanza ambia Tshisekedi sasa. Ndio kabisa. Unawaona? Ndio hao kabisa. Ndio ule naye. Kwa Kenya. Tunawashangilia Tiga. Tarekinde wahise bakizimirije kiriya kintu hano na barashobora kukizimyara hano ruguru bahita bakizimya. M23 inaingia, M23 inaingia, watu tuko na celebrate. Watu ndio maana tuko na celebrate sana. Chama na watu tuko na celebrate sana. Choka kutembea.